megalayapost.news Hakapakut no ka second knockout football tournament kalampung ilakay football kabalapanlong na kasang samlara Nongbri Hamadan umsaw Nongbri ka Umping Sports Club kalayo banra ay kanam ladu kata hadin baklala ban penlim no persya ay ka umsaw Nongbri Sports Club dalay lakaway yakate kalampung ilakay football lawan ban penha perdado ba Meryl Bonds MLA kanong po kumukongsan harungkat utaman basan G nong po uba PS nong room acting president ka RBDSA lembat kiwi kirirong ba hakate katan kita kikenhun ki balapoy siya ka final kakenhun ka bajob bat basyarem kalayo banra ay kasong pisa harungkat ka trophy nalor kata ladon ru ka kusnam kerpang ka bakentup ya kanam kum unong ilekay batben unong apkol batben bat ubayo tab bunkol hakate kelempung ilekay football tongin kenmau yegi mati gidinjat bagilong din gijongi balilin no sadin jongi kilayalam mi negeri ka biit ke jongi kilayalam mi kene gejela ka biit ke jongi bangilalong kumni ku bagilong kedai dah kejengi jengai jongi long yalam kibala pelut ya ka bor perkat kibala pelut ya ka por bagan negeri India bat gejela Meghalaya jongi ngilong kumni ku bagilong kedai kene geju constitution jong negeri India kapala ai kejing itu ke kerpang yang i girit pat hagadong sate lamingi bangidon ya ke district council hapok ke kernit ke bahan riu haka bangiyo bangidon ya ki hima ya ki rat ya ki dorbar shnong menta ya ki seng kentei bat ki seng samla ki bele itu daga an namar kata mendaga sengi Abang Idan hakane ki Independence Day tournament kabala penbet nagaliang jong kaseng samla right Nongbri ngimla abad kelet ye kijingnya ilinti jong ke negara ban pentikna bakomno ban pendek persa igreti gedustur keketin gedeli kekendau ke siap kabangi Idan wala daw siyem umdan bat ngi markmat angni kini gilongsan kat kidan hakijing trilang bat kidor bar snong ngesno ban ai kubli kerpang ithi ban lembat kijing kentu bat pindang penne persa ya kane ka hok kabakari India lembaka riti sensyar gila ai ngi gabor bangin penne ya ke kendau ke siap kerti ke dustur ke ketin ke telik namar kata kung ikun samla gibi kibadan hapo jong karat Nongbri compare lading iwan nagano kono ke snong karat ke bakentup yigi nyau teli ki snong compare lang ide ki khasi ide ki bhoi ide ki karbi ide kino compare dai ke bokongsan kadai bengin long kawe Kawe ni kintin ki bahagari India ka biit ke jongi kadai yang hakitin pareng unity in diversity kubot gajing itali wat hapadeng gajing bun pat ki biasyong jij bendriu ki bubun ka kitin ka bubun ka culture ka bubun ka larity ka bubun ka bangingi dan namar katai kun samla ki biit hapo jong karat tonang yat saprang sakmat ba mission kum presiden lembat gi dekhot baro gi dekhot hagi seng samla ba pher gi badan hagi shnong mentali khamtam bagladon gi jing itu ka bakerpang ye gi seng samla ru abakladon ka an kepala dep ban menjur na district council kabala penggubor kerpang ye gi nong elam joga seng samla seng gentei hapo jong kador bar senong ikwa babi pintre ye kikam madagaski pila pelong ye kedek football tournament kalong kum sibenta kumba I chairman ilalam kemat ban penteli ban light ejik sniu ki babun bat kemta tata megalayapost.news